kira abantu baciro musangerekano mongiga abande bali information etaberera abantu sibare lakini munganchira abantu be ward ye banyore this information. Number 1, as a ward ye ito ya Bokimonge, we have had an opportunity to benefit esamangana yestima nestima ye both last mile connectivity nestima ye transformer, and I need to put that very clear. To anyore serikali gato fund in different ways. Tokawa funded ne program ko Africa Development Fund esamangana yestima Africa Development Fund tukaiwe contract of Translate Limited Company asoko weke stima se ward ye tukawa funded na World Bank esamangana yestima World Bank ikaiwe contract ko Kenya Limited weke stima se ward ye, and finally the government of Kenya kuweke stima on few transformers. Ase estime ya to ya vekiru kiru bantu barule kirumba manyete tobwate tono tobwate keveresi bakolire na kiru bakolire nole metemeketiale te kiru ali ribe babekire no bagenda te bakora ali ribe nole mbara okyomolero tobwate asakuru kutongeli tobwate program wende ko veke stima inatebe ko Kenya Limited ego maximize e transformer ko Bunyanget Primary School transformer nole kwere ne contract you delayed tobwate tongeli. I think I've said tobwate Onderi transformer nere rebumo tatamo koli Philip Nyanumba alimo ine transformer nene nere ko maximize ne company ko Translate Limited Company ne mete transformer liwate mete 150 mete 150 out of which 90 nigere ya concrete na 16 nigere mete kima mete une nyangeti na tevira na metembe na kirongoroli iniga secondary. Then the second, the other company group Zentel Enterprise Limited. Zentel Enterprise Limited ni go connected to the arsenal transformer chitalenge connect line ye kurwali okindo line ye nere go chamutumu mwam yambo kege endeli yabumumbu yambo kege ende magena nere go south kiango, where we have few transformers, 2 transformers chigo karaigo, lakini nataka kuwekia abantu caution because abantu wande mbaraji watu are expectation normally amangana ya serikali ne serikali yenene ko bege stima ekera serikali ya bege stima usually kera ko bege transformer enyi abantu bange mbali konyora umuriro yo hoja konyorwe FS ya kabere kurukunga maximization of that transformer wano bunde iyo unekomye kaigo chimagena etire igo nigebwate mete 143 abantu abarange na para na baranyore stima abantu bari barange nanka na barabe mbanyore stima baganye gento gikurukunga maximization ne nemero beri ya serikali te nemero beri yo MCA montaja tebenga ngakibono twabike stima para igabuge abantu baranyora. So what we do normally no to move forward to a proposal elinde mwakoro maximization na ine chijibono igachiga ndrete chirikare chiarenge transformerose uchigete primary schools abantu bano babo chokoro maximization elinde banyoro mulero. I thought it's important I put that into clarification. Ambaibere ekere kyo mwali mbara trabageni bara debate yabeire Kenya amatuka mange igore yigento gekoro ko BBI abange bayikanire nore banyambara soma abande bankire BBI na kiro muntu nabwato busubule bwaye pastor batebanga yestand ya BBI re na inchi buno muntu ngakere chikura ngori president y'abantu babo Bokimonge na inchi nabonda bateye buno musimamuro akonya abantu babo Bokimonge. BBI is a document. When I ask igoro because in arenge set team yaringe state house. BBI is a wood document. Nambe yemo igento ngere konya watu arwanire nga chibeza chinyinge chiru Nairobi chiche gai county. Konya ora constitution ye watu only 15% na chechi moko bagaruchiko bakora chiparansa. Ono BBI atebire chibeza chimente kane mpaka minimum chike 35%. Konya ora kama watu at least 15% chibeza bana buna twanyorete ndege 316 million nigo chire 17%. One minute chibaza chiko chigocha chire double chiri konyora chigocha ige minute ngama gendere nago chikoba mange kubwa buna koba through county government. Namba ibere BBI bono na ende baro siri clause article 207A ya introduce ige ntotokoro kai ward development fund. Ne ward development fund ye minute omo MCA mochorete na bali barubomba bana abandi baruboch n'abandi mu MCA tari kutwara besa ko manage development
igo tokogenda twanya kuba magigaye gabana gose natokonye bono BBI gotebanga chibesa chiri chikoro ku ward development fund chiche ward imega iga ward mochore committee ko manage chibesa chiri irimweka abanyana bono namokombori egento kulingana ne chibesa chia chitase ward ya ino na ikirege totegetenga chibesa chibono chiche at the grassroots abantu bande bakwandira amangana yobo prime minister nebintu bindenge expanding the wage bill na ginata kan clarify ga ngalo create positions in chiri ororo muisa korole prime minister position iliyabe created ye prime minister ne deputy prime minister umuntu oli konyoro kulido majority daro umuntu oli do majority wona nero kuchikoro prime minister ibone wo change weke title ono muntu wakere chikura lakini konyoro leader majority bona go chikobe prime minister ntobade konyoro deputy leader majority na utwara ne whip abantu buna bali na bago chiko play a role ya deputy prime minister egento kyoga kyabere introduced negento tokoroka leader of opposition umuntu akubuchikura onya gukuba kurusiko tutegetabere serikali ime avuga ati serikali aho be oversight ku parliament igene ke constitution ya hotel. But most importantly egento kimo batebe birogo bano tochi waka chikura senate tochi waka chikura mara kabere wake romongina wake romugaka lakini nore konyora na bere igona abantu batamanyiti konyora nigere to wake romu women rep o wake ro county ngima and to wake romu senator lakini amagozo konyora toko kora mwake romu women rep chikura mu women rep omanya kogende parliament nanda akiri chikura county ngima libago mu women rep agende kwenda senate ase senate omwabali bona kitawata bango mu ngiro tali ko chikogenda parliament umungiro to wakere kura nero ko represent interest yabangina lakini ago chikogenda senate so that tumkora mangana ya gender equality kwenye senate yabata bagaka 47 na bangina na baro babe 47 so that women are also on the table to make decisions for development ikira kita zo clarify igonta wenga nchuno muntu ne bitu bine na roli ya youth commission ya health commission corruption being dealt within 1 year to 2 years unabona kesi kilimo kora yaki dero kirire myake menge e constitution yote ngomuntu bwatiro no boibi ekina kyage kwera within 2 years and that is why some of us support the ward the BBI and it yato support so that tutiga na mangana y'abantu babo pingana chikura mawono baitaina igoro yo president egako garakero monta at least na bwatiri bagari ya serikali